Hi, jaz sem Janaja. Jaz pa Ana in danes igramo tega klončka. Tako da gremo kar začeti. Ja. Ta-da-da-da. Gremo skozi usta. Dobra, to. Ne, to ni pravo. Prava je. Wow. Ok, gremo. Balon je tle. In zdaj bo počul. Ja. Wow. Ti baloni mi niso všeč. Ok, gremo sam. Oh my Yep. god. In, oh my god, to mi ni všeč. To ne maram. Could you turn here? Wii. Ok, jaz sem uspela. Ti si uspela. Ok, ta bruha ogenj. To smo dobesedno v klonu noter. Kje si ti? A, tam dol. Ok. Jej. Gremo. Oh my god, te roke so dobre. Ja. Checkpoint. Hop. Saj so še kar lahke, moram Ja, so. Ok. In jump. Ja, ta punčka je čudna. Vrtiljak, kje je ona? Tiljak. No, ni vrtiljak. Kot neka cev. Ok. Gremo. Kar. Ja, jaz sem čel. Saj sem za tabo. Ja, več, ok, tle. Te Ok. Sej bo. Sam naprej. Ok, jaz sem. Te bom počakal. Jaz pa ne. Evo, ja napišem. Ja. Krivna stvar. Brusilnik. Kaj, dobro, ni bilo. Tu. Gremo. Otle bo ni kloven. Jaz nisem dobra tle. Oh my god, je muzika je. Ok. Ne, gledajte. To moraš te iti samo zdaj tako, kot grem jaz. Ne čisto samo brob. To je moj trik. Ja vem, ma to jaz tudi zmeri Ok, delam. meni je uspelo, jaz se peljem na sivi konto. Meni ni. Ja je. Oh my god, ja. Cool. Lep razgled. Oh my god, to je neka hiša. Hiša. Nagled moje frizure. Ok, jaz sem gor. Jaz tudi. Checkpoint. Oh my god, jaz sem skoraj padla. Klovn je tam spodaj. Ja, res. Še zmihal. O ne, te baloni. Ti baloni ima ful črno. Ja, pip. Ok, kaj pravi Jim. Ok, jaz grem s tem dol, tako da. Jaz tudi. Čau. Oh my god. Kako ga to fušči? A ja, čakaj, jaz grem zdaj nazaj. Skaj gremo nazaj? A ja, to sem moral staviti. Pa gremo dol. Kam? Od tam gor smo prišli. Ne gledaj. Moja faca. Ok, gremo še.
Evo. Zdaj še ena. In pam. To! To, Janaja! Oh my god, to je ta proga, meni res ne gre. Resno? Ja. Ok, postopnica gor in sem. Kam? A ja sem. Vse res. Pu. Ta. Re. Spada. Evo ga. To so neki zobi ali kosti ali pojma nimam. In tle je ful težko prijet minov, veste. Meni pa je lahko. No, pač lahko tako, kar v redu. Vse je v redu. Sam pač moraš znati. Ne? Ker če vi ne znate, potem bo problem. Ne, se hecam. Ok, Ok, po teh palčkah. ok, jaz sem že tle skorda. Skorda. In potem tam oni spit spit. Koliko ura? Ura. Ja. Ok. Ura je 17:25. Jaz sem tle. Greste in greste tukaj. In tukaj. In tukaj. In O, gremo se tle ustaviti. Ne? tukaj. Gremo se tle In ustaviti. Ne? tukaj. In tukaj. In prišla sem. Ja. Ok. Ne pozabite se subskrbati in lajkati. Ta video in se vidimo naslednjič. Kmalu. Čau!